Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane ibambene ngeyihluthu lapha yake enkundleni ke zokuxhumana ngalesikhathi kumhla ka1 ke susa ke uThuthuva umhla ka1 wasiwa ngokuba umlandeli woqina wama Blue Nation kwezikakhuzani ufake isithombe lapha ePicnic ekhona ke umkakhuzani Mpungose yamsana ke noMthandeni Manqele umhla ka1 kubasi ukuthi ke bekuyini inhloso yakhe ukuthi yaPicnic ke lesi sithombe njengoba kwasiwa ukuthi ke njenge lapha kumkakhuzani kucacile wacaca ke wangena isibayeni sakwaMpungose lokho kokwenze kwacasula kabalandeli abaningi bama Blue Nation kanjalo ke nama Red Nation bethi kukhombisa ukwedelela umhla ka1 ukhwele wadilika kubalandeli bama Blue Nation lokho kokwenza ukuthi kwabakhombisa ukuthi akabancengi futhi kwase badonsa one by one waphinde wathi uzophinda feza amafayela uma ngabe ke beqhubeka bezenza ke njeke lapha ke ngcono kunaye uthi yena ubezidlalela ubengaqondanga ukuthi kube khona ke okutheni noma kokuserious abantu abangakusho yena ubezidlalela nje ubengaqondanga lutho oluningi phela igcokamela ishabe likade ke limenyoke ke eSwazini nokuyilapho belikade ke leyo performer kweminye ke imicimbi bekade ke ikhona lapho ke bekade ke kunomswati ke nje nenkosi ke umswati yangaleke kwaNgwane igcokamela libeke selishutha ke lifaka umfaniswana ke waseSwazini nokuyimvunulo ke yesintu yangaleke eveni ke likaMswati uthatheke leso sithombe umhla ka1 wase ke speak mixer nesithombe ke lapha kwakushutha ke khona njeke lapha ke umkakhuzani Mpungose ngosuku ke lomcaco nakho lapha ekhuluma khona uMax Makhanya usevele wathi kibambe ngakho uthi ke sebexabene laba bantu lezi induna kwakudala vele ixovu umculo kaMaskandi uMax Makhanya uthi vele yizo lezi induna ezayixovu uMaskandi mlalele singoMakhanya sichema udede nomhla ka1 labantu ababe izinduna nedusha leli imsunina nje yabo msunyonina eksene mintambama phakathi kwamabili labantu nje ekwakuthiwa zinduna naba laba aba useless abangasenamsebenzi walutho lapha kwaguqa nje labo bafana labo bonke msunyonina ya kusho thina singoMakhanya ngiyabahlanganisa nje bonke ya labafana laba ekwakuthiwa zinduna naku laba iqhawe elalike libabize nasezibongweni ngoba kuthiwa zinduna imsunu ya abaselutho lapha kwaguqa sebaba nje manje ayisekho umsebenzi wabo sebexova isihlama sodwa lapha kwaguqa labafana laba ekwakuthiwa zinduna awusekho umsebenzi waleyamgodoyi sebexova isihlama sebeyasantula usho thina singoMakhanya ya umhla ka1 sichema udede nomhla ka1 ithina esilwe izimpi zeqhawe la ko TikTok sayinqoba zonke imina umhla ka1 abafana abanjengolo abafana lo mfana wasemsinga lo ukhuzwayo ithina esalwa izimpi la ku TikTok zeqhawe beliqeda nyaya iqhawe abafana abasemdletsheni belidestroya benza yonke into ithina sinomhla ka1 nokhuzwayo esabhukula salwa zonke lozo zimpi lezo sisatshiswa kuthiwa sothunya uphuthu sathi goani msonyonyoko nani nizothunywa lolo phuthu lolo sayinqoba zonke izimpi zeqhawe manje lamadidi anuka isihlama lawa ayebizwa ngeinduna nedusha ledidi lomtsintsila leli elihambe likhamisa amazinyo anesihlama la ko Facebook kuma voice note sebeyadakwa bayasihlasela basibiza ngamagama lama funa ukunitshela mina nginesabi nama nazinja mina ngifuna ukuthi ningatheke nonke nina bafana nanibizwa ngeinduna zamasemba umhla ka1 namhlanje
ushise izikipa zonke ngenxa yobugolo benu nina zinja. Lezi ikipa lezi umhlaka 1 wayengayithengeli nina, wayeyithengela yena support iqhawe, egqoka umbala weqhawe, egqoka igama leqhawe. Umhlaka 1 lezi ikipa wayithenga ngeimali zakhe. Kodwa nina nikhamisa amazinyo akuhlaza la ko Facebook, niyamthuka umhlaka 1 nize nimthuke nangomfaniswano weqhawe. Thina iqhawe siyalithanda zinja, uKhuzani iqhawe lethu, hayi nina nimsunu nina. uKhuzani siyamlandela ngenkani, nedusha lenu leli enilikhotha umtsintsila, nina magolo lenu leli enilikhotha ikiwi. Ufuna ukunitshela ukuthi kusho mina umfoka amakhanya ya qhubekani ke nihlafuna ikiwi lapho umsuni, nikhamisa umlomo nisihlafunela isihlama magolo. Ngitshelwa yimina umfoka amakhanya, phansi embumbulu ekama ngehleza emadundube kwadla ukhokha isigodi. Uditsi dindele izokudintsika kwesidikiselo sebhodo elikhuluma kuhlatshiwe Dekle Santu, ukuhlala kwentombi engayiphethe kahle kuyawadonsa amehlo ensizwa, sikhindi khilikithi siyakhumuleka enkululeko nomjolo, uphamaphama izinqa zesidudlu mayibhatsiwe. Ngitshelwa uDengesi lokuncinda inkunzi emavava ihloma ihlaselane ingqongqe engqondongqondo enqobe ngoqhashaqalo ogqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela hlahla kwenqama kuyaqhaqhazelisa inqena ukubaqonda ngqo maqede banqubuzela abo maqinasa abaqhathanisa ingqondo zobuqili. Umbonga nkuzi lemavava umpa namhlabathi kimhlabe lohlomeka kokuhlanganisa amahlathi enhlanya, kwahlehlisa ngwahlakaze ngwahlekese ngwahlabe ngohlabu lenhlali bathatha igalgove elikwavuma ligoloza ligijimisa imgulukude bigangi igulukude ke emgodini obugujwe omaligada ngogandaganda onogada bayigada. Uhlala amagqozo intombi zengigqozela usibindabindana ugilogunya umhlafuna nhlaba ihlaba imihlathi ngidla kushisa noma kubaba loka ngigqiza iqakala. Ngitshelwa yimina nina. Uhlabaza ihlikiza ubhonya ngimshaya noma eshweleza kuze kukhala amandiya athi hayi bulala zonke mfoka amakhanya shiya lo mbewu. Ngitshelwa yimina nina, ngitshelwa uDengezi lokuncinda inkulu, ngitshelwa yimina zinja, ngitshelwa yimina zinja. uKhuzani siyamlandela, niyathanda nithandi uKhuzani iqhawe lethu. Ngaqala ukumlandela uKhuzani mina makushona indidane, kodwa ukuthanda umculo wakhe ngaqala ukuthanda ngale ngoma eyayithi Sixosha Mambuka, la khona ayifeaturishene khona nendidane. Ngamthandiswa ukuthi ngangitshela ukuthi indidane ilande umfana wayo, iyamgruma iyamkhulisa. Ngilalela nje into eyayiphuma phansi kwekhala likaKhuzani kule ngoma eyayithi Sixosha Mambuka. La khona uKhuzani washaya ifinal yesignature khona. Ngaqala ukumthanda, ngaqala ukungena ezitolo, mangena ezitolo ngiyothenga ama CD, ngithenga amabili, ngithengele indidane nelikaKhuzani. Ila khona indidane yamfeaturisha laphana kule ngoma eyayithi abafana abangezansi insizwa zingenhla. Ngalithanda ke iqhawe lapho ngase nguthenga umculo walo. Niyanya nina zinja. Lithe indidane mayishona ngaba umlandeli ke nje full time kaKhuzani since kade vele senguthenga umculo wakhe efeaturishene nendidane isaphila indidane, ngase ngibe umlandeli ke kaKhuzani. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango, babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka, ugqoka ibheshu nembadada ngigida isiko lami, phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana, sahlephulelana inyoni noma kuyitshiyane.